bavandimwe, reka turirimbe indirimbo yo gushimisha 178 ivuga ngo iyo utewe n'amakuba akomeye ukeba ubonye ko bishitse pe, ejo bari imigisha yawe uko ingana erega ni myinshi niyo gutangaza. Iyo utewe n'amakuba akomeye ukeba ubonye ko bicitse pe, juba ari imigisha yawe uko ingana erega ni myinshi yo gutangazayo. Mariyo migisha nonaha Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangazayo. Uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangazayo. Nturemerewe se no kwiganyira ugira ngo ntibiciranganirwayo, barayamigisha Imana ije guha uwo mutima ushike mu nda wishime. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangazayo. Uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangazayo. Uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangaza. Hari abakurushije amajambere ariko Yesu ntiyahebuje, erega ubutunzi ufite mu ijuru bwo ntawabugura nuko humurayo. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangazayo. Amakuba nawe yaba menshi ate, we kwiheba Imana irayategeka. Wibuka imigisha yakugabiye byose zabitunganye ikuyobore. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangaza. Uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangazayo. Amen. Tubare imigisha yose Imana yatugabiye imyinshi kandi niyo gutangaza. Muri yo niho hari imbaraga zo kubasha gutsinda ibihagurutse none uyu munsi. Mana baho umugisha abavandimwe.